Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedengku syarat mulia, salam kedua ku wahai kaum. Assalamualaikum wahai kaum lon yang nasilingkap. Halo Dek Santi. Assalamualaikum Bang Rahman. Waalaikumsalam Dik Santi. Lagi ngapain Bang Rahman? Abang tengah rapat ni Dik. Tengah rapat pembuangan hasil olahan rumah tangga. Putranya adik telepon. Anak siapa nak bang? Cuman kau berat kangen lul negeron ke. Mana bang nak tiram lang abang daun. Asal kerap beroraya sampai jam minta baca tidurlah. Sifat baru lah. Dah baru lah. Terubak koloi baru boleh abang. Kan bang. Jadi. Oh Dik Nurhi bila agak dekat negara. Adik Santi. Dicumbak rambung tiung rampaga. Anak lu pula dicumbak bangka. Hana mu guna dumpu tajak belau. Menyumbak jaru kalau nak tanda. Nyoci hai bang. Tapi patah bak rambung tiung pancat. Sayup terlebat putus urat bang. Gah laju krit juit perutut. Mendung ulaut hana tom nebang. Icah adik lagi nyong hana bang sabi. Pek bagat tak bungi munalah Dik. Nutujud pakan tron-tron tak gehan. Pakan di bunglon beda warina. Nutujud pakan lon bahan tam. Harta lon pupram. Lon nek babeha. Hom dong bang hana mau tahu. Pokok iro rayom ya hana belah baca. Hana ni yak temen ni belah tanya kuto. Titik. Tanya kuto. Titik.